Banywanyi ba Albert TV, Yesu abagire neza. Ariko imbere yuko ndababarira ibishasha nuko mwamaza mukagira sabone ari subscribe, mukagira j'aime, mukagira partage kugira ngo muzakwame muronka ibiganiro bigezweho, amakuru mashasha agezweho. Wamaze kugira hari handitse sabone ari subscribe, wamaze gucyonda ugashira ku rutoke kugira ngo ukomeze bironka. Yesu agumugisha. Ariko kandi ushobora no kuja kuri YouTube kuri wezi 3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage, maze naho nyine ukagira sabone ari subscribe kugira ngo kumbuga zazo zose, yaba imbuga ya Twitter ni Albert TV, yaba imbuga ya Instagram ni Albert TV 15, yaba kuri Facebook ni Prophet Albert, page ya Prophet Albert, maze ugakomeza uronka ibiganiro bigezweho n'amakuru mashasha. Uyu munsi rero nikana kwitse kwijwi uri kumva ni Prophet Albert kuva Ishengero United Pentecostal Church mu Kigobe. Karibu nikana gutumire Mrs. ku gatatu dufite service ikomeye cyane yo gusengera abagwaye, gusengera ibibazo. Tugatangura saa 4 dimanche, dufite kirite ikomeye cyane dutangura saa 2:30, kandi ntabwo wacerwa. Si byiza gucerwa, Imana ntabwo bikunda. Imana yacu, Imana dusenga, Imana muremyi ivuga yuko ushika ku masaha y'ibyo byiza, kuko hari cyo uje kurondera ubundi igihe uje mu nzu y'Imana, mu ngoro yayo, ku musozi w'Imana, mu ruganda rw'Imana. Karibu rero uzabane natwe. Ariko kandi muri none dufite iminsi yo gusenga. Tuzaba turasenga iminsi yose guhera saa 9. Tuko turasengera Uburundi, tuko turasengera n'abarundi babo mu bihugu bitandukanye, tuko turasengera ndetse n'isi, kugira ngo ibintu biteye ubwoba isi bihave. Nawe uzaze gufatanya natwe. Yesu agumugisha. Ariko rero ya nkuru shasha nagenda kubarire, manza ndakufyonde kuri sabone ariyo subscribe, manza ukore j'aime, manza ukore comment kuri yo channel ya YouTube Albert TV, maze ucukomeza umurizo yo nkuru shasha ndakuzaniye. Inkuru shasha ni financement des micro projets. Niyo ndakuzaniye rero. Ndakuzaniye inkuru shasha ivuga ngo financement des micro projets. Mu Kirundi no gushigikira imigambi mito. Ni migambi n'umuntu afite ariko arakurikirana, afite umugambi uri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 100, canke hagati y'ibihumbi 100 n'umuriyoni, canke kurenza umuriyoni. Uzacagura umugambi wawe n'ibindi bibazo uzabibaza. Rero umwanya nyine ucuja kuri wezi 3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage. Ariko umanze ukore iyo sabone kugira ngo igihe nitwamara gushirako iyo fiche d'inscription uzoce uyibona mu gihe uzawagize sabone, partage, subscribe, uzayibona. Nkakwifuriza kuba wa mbere bazoronka, bazokwiyandikisha, kuko igiti dukeneye tumaze kukironka ubwo tuzaba turangije. Nibyo turi muri rya jambo rivuga ngo kora ibyawe ube umukire nka sokuru wacu Aburahamu. Ikorera ibyawe ube umukire nka sokuru wacu Aburahamu. Aho waba uri hose, cyane cyane mu Burundi, abari mu Burundi nabo uwo mugambi uraba abari mu Burundi. Yesu abagire neza, Yesu abahemugisha. Wibuka kugira sabone, subscribe, wibuka kugira partage na share, cyane cyane bari nibyo bari mu kure cyane mu bihugu bya kure baradukurikirana. Ariko iyo like wihereza abari mu Burundi, bene wacu, bene wanyu, babyarawe, kugira ngo aya mahirwe bayabone. Abazoba bambere mu kwiyandikisha igiti gikwiye, izoca ihagarika kwakira logiciel, izoca ihagarika kwakira mbere yuko iyo fiche tuyishirako, iyo logiciel tuyishirako kuri iyo moka. Manzi ugire ahanyene kuri YouTube, ugire sabone, kuko nawe izahaca tuzayicishaho, tuzababarira ati irasohotse arejo ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu ndi kukubarira yuko wagira sabone ariyo subscribe na comment na j'aime na partage, kuko bizaca hano nyine ikibiriraho kuri televiziyo. Yesu aho umutima wifuza. Ciao.